مامۆستا ڕۆیارێ تربەسپیە جارەگەتن تۆ بخێراتی سوودا کوردان جوان پێشاتیان چوبوو جوان بویێران چوبوو 121 شەهید گەلۆ ئەv هەژمارە کوهاتیە ڕاگەهاندن ڕاستە یان هەژمارە قوربانیان شەهیدان ji vê bêhtir e serî de spas we îro roja ew fetrekê bûyereke gelkî germ Rojavayê Kurdistanê de hatiye holê serî de vê rojê de em bejn û bala xwe li ber şehîdên Kurdistanê ditewînin û îro jî yekê Şubatê em bejna û bala xwe hejdemîn sal li ser bûyera yekê Şubatê gorûdaya weke îro em dîsa silav giyanên şehîdên Kurd û Kurdistanê dikin. Rastî wexta ku dibêjin vê 121 şehîd ew 121 qurbanî 121 qurbanî hepsa wêran hata darxistin êkan vegerin egerê vênane çi ne çawa çêbûye çilo çêbûye rastî pîlaneke gelkî qirêj tê li ser serên gelên Rojavayê Kurdistanê û bi destên gelek aliyan tê karanîn vê edatên seretî kîne derma gon vegerin her serîn fetrekê 12 sala vir ve her serîn fetrekê pîlanek tê ser serîn vî milletê hene û ev pîlan destpêkê de êgo şîrov êgo vexwendinekê kar û pêvajoya pekekê goketiya Rojavayê Kurdistanê û darxistiye pîvajoya wê çi rengî ve têkirin êkan vegerin yani 2015 de ya Kubanî ew pîlana mezin got ser serên milletên Kubanî de hate kirin wêreya Efrîn û îro ya Hesekê jî ev pîlanê henê ev dayme qet ev komkujî çê dibe lê fail nediyar e kujer nediyar e ha ev ya herî xirab e îro ser serên milletên Kurdên Rojavayê kartênê rastî yani niha vegerin pîlan çawa çêbûye û kilo çêbûye û pîlan hate kirin lê pîlanê hatin encam dan mamsta ro pîlanê vê diyarin her fetrekê wê pîlanek ê kirin ser serê vî milletî de hebûna xwe berdewam kirin divê buqa coğrafî de Kurdistana Sûrî de ev meseletîne bikar anîn ji destên hevalbendên PKK da û bi destên PKK û hevalbendê wêna ev pîlan tê bikar anîn lê berpirsyar kîne li vê meseletê de ha divê mirov li vê bisekine babo tu hatiye îro di Rojavayê Kurdistanê de tu 5000 terorîstê dinyayê geşpêncih dewletî bikartênin tu aniye daniye nav taxekê taxa wêran ya Hesekê nav millet de nav her tiştî de yani û tu bê weke dibêjin yani esayîşa wêna û berpirsê wêna û pasewanên vê zindanê nayîne xuya kirin yani pasewanên vê zindanê îro yani vê hesaniye hene ev Daişî hene çilo derbas dibin ev çilo bikartênin ji ber goberî hingî bi demekê hate elankirin goberî şeş heyva ev pîlan hatiye danîn û agahiya awajêr heye lê ev pîlan xuya dike ne qelsiye eger qelsî bê ya xirabtir e we xweşik nehemandiye lê ya herî mezin ên bin berpirsyarên me herî mezin ev kesên got ev zindan danîne vê meseleta henê û bi taybet di halfa dawênî pêr müşterek e mamosta divê ev komkujî berdewam bin heta ku PKK berdewam be hebe madam ev pîlan ser serê Rojavayê Kurdistanê heye ev pîlan destên PKK û rejima Esed û hevalbendê wêne û Îran jî vê meseletên tohmetbar e û heta Tirk jî vê meseleta henê destê wan tê de heye pîlan ji me mestir e gelekî ji me mestir e û lê bi destên kê bi edewatên PKK têne bikar anîn mal esef tê talî jî va şehîda û bi xwîna va şehîda hebûna xwe dimênin mahna va pîlanê henê hebûna xwe di Rojavayê Kurdistanê de çî dikin da
ملت كامل تهجير كن روجافاي كردستاني تغيير كديموغرافيه تغيير كجغرافيه تغيير كهر بهرنجيه سرسري ملت بكارتين مامۆستا ڕۆیار داعش چاوە دەرباس بوو چاوە شەر کرد چاوە بەرەڤانی کرد چاوە بەرخودان ئەم بێژن دە چارچوڤەیە حەشت ڕۆژان دە چەک و تەقەمەنی چاوە گەیشتن بەردەستێ وان پشتەوان ژێرە کێ بوون چاوە ینی دەبێژن کو دڕیا تونەلە ڕێ دەرباس بوونە ئەو تونەلێن کو دەرباس بوونە تونەلێن داعشی کولانە یان ێ پەکەکێ بخوانە داعش چاوا درباس بو چلو درباس بو ابتشتكي نهينية كسنكاري إلا بالتحقيق كشفاف جواري دانين وكاربن كسنا ندمني في تشارشوفي ده لازم قوات تحالفي مسلطهاني خوشك بشوبين وكاربن شي بكن تونل سرانسري روجافاي كردستاني جدير حمكو حتى بحسكي تونل هنا أبكي آبا كريا الهر بري والهر باجاركي والهر جهكي هاتيا آبا كرين اما چلو درباس بون چاوا درباس بون ابتشكي ام نكرنا في چكهني بين حوله ليا هري بالكيش جو راغاندنا بككي برپرسيارين قصد تمامي دبيجن بري شش هيفا مخطط هيا وهيا مجي هيا از تشاوا في اخذتنا هني بيجي وهيا تجي هيا وت تدبيرها في مسألة رناكة برنجك حساني وبرنجك ولو تشيكي دبيجيت والله هيا ما جي هيا وابيلان بسرد حتى تشيكرنا حتى رجاء تقيجي شخور مزي يعني هشت رجاء بردوام كر هشت رجاء اف شري هني بردوام كر تالي حتى رجاء رزقار كرنا حسا كده رزقار كرنا كوباني دا نوكا علانا سركبتني بكن بيقولا امسر كفتن وكقولتي انتصار اخو اعلان بكن يعني بلاني وانا مدروس كرين بديرنجي هني يا هري بالكيش او يعني ايرو وقت قلت تدبي تشاوا درباسون يعني قالك راغاندن وتشكواني درباس كرن انه برينها دناف دهابو يا دوا بسياري يعني بعربين لوجستيك ايجو درما خوارن وشيكواني درباس نافوانا نافوار درباس ويا ديرنجي مسألة جهية يا دوا تدبي افتي واطي كو خرقك او لكاري مزن هبو كو داعش كاري بو درباسي قصد رف بريا بيدي يبقى وان تشجورن ناف الخوادكن هيا جبركو وكو تدبيجي بريا دمك يجي يعني هر راغاندنا قصد بخوا دا بيدان تيروريستكي بلاف كربون بناف محمد ابو عواد تدا اشكرا راغاندبو كو بلانك لسر إليشي هيا يعني او بلانك كو هاتيا انجابدان اشكرا كربو هي اشكارا كرن بري فترة كي اشكارا كرن وابخوجي تشاني اعلان كر ويا هري شيء يجي انه بري فترة كي بربرسنا وانا اعلان كرن جو خرقك نام مدى هيا قد نام مدى هنا اما مسألة هاتي حولي يا دوا غويران منطقة غويران وحوش البحر وافيجو هاوردوري بينا حاضنك هبود بردا حاضنك داعش برينها هاي وحمو کار کرن گوبه تشانه برنگه کی مدروس هاتیه کرن وقتی گو حیات جهه و گاورنا بجین ابتشکی گل کی خرابه یا دوا او يعني يا المربع الامني او يا تشكا امني سوريجي يعني يعني بينصن تروي ندوري بمسألته يعني بموقعين ايه حبسا غويران وهي منطقه جو هاتيه بشكل بس يقول النكاري بيجي والله ديرنجي تشلو درباس ونشاوا درباس وقت جو ايلو خديه مالي وايه باسوان وينا او برسين بحبسا هني وبرسين اداري بي مسلطانه ده جهيا واجينا بنبير ناري كاربن افكسان نكار درباس وشاوا درباس باش مامستا رويار داوين برتيار قناغه به لحسكه روجافاي كورساني باندورا وی لسر هریما کردستان لشنگال پشتی روینا به صدان سرکرده یان جی تروریستین داعشه وی چه بگلو؟ بکردیش کرم اخوا ترى تبلي قلتنا ما بو بيدبم قويش رو بهاني كري دماتالي ده
یەکۆ ڕۆژئاوا بەرتنەبوونێ لێ وەکە گوتی نیویش ملەت ڕەڤایە و ئیرۆت مەزێنێن گۆرێ شەهیدان لە هەر باژارێکی بەلکیش باژێر مەسفەرە مخابنی بە گۆرێن شەهیدێن ڕۆژاوا کوردستانی ژێ باژێرێن وا مەسترن و عەدەدێوان بێترن پیلانە بێمە سەر پرساتە پیلانە گوتێکردن سەر ڕۆژاوای کوردستانی پیلانەکە گەری مەزنە قەندیل ژێ قەندیلێ رابووە بەندهاوێنا ڕۆژاوای کوردستانەیە و ژوور پیلانی خوا بەرپەرا و چی دکن شنگالژی ئەم اعتیبار دکن ڕۆژاوای کوردستانیە ژبەر بۆ ئەمتیدادەکە جغرافی نزیک نابەراوێ و حەسەکێدا و نابەراوێ و تەداخلاتی ڕەنگیانێ هەیە و پیلاناوێنان سەر باشووری کوردستانیە وەکە گوتی پێکێکێ نەژ خۆر مەزی پێبەژۆی پێکێکیش دەستپێکاوێنا و حتا وەکە ئیرۆژ پێشی گۆشعارەتی هێلدان تحرير وتوحيد كردستان والوين رنجي عاطفي خصم كتنا ملته وكا فريزين راي خبردان بيلانا كجلكي قريجه وجدسبيك اوينا ايرو توري بنكوك اوينا تشلو هاتي افاكر وشاوا هاتي افاكرن وبدستين وقت فيجن الدوله العميقه تركي تفكر ونها اني حولي انه ده كادرين ميتا تركي السليمانيه هاتنا قرتن وبيلانين وانا درنگی و پروژات بینه بلکی دم کام ام شوپاندنا مجرا بلکی مدهن کادر موزن و چیکی وانن باز وگران ترکی و شوله و تمام بول بده و وگران ترکی پیلانه که گلکی موزن و گلکی خراب سر روجاوای کردستان و بتایبت مدی سر گلی ملت الکرد جبرگو باکر شخور چه انجام دا حتی وکه ایرو و شخور جوای روجاوای کردستان بس داویدا گوتنامه یا داویدا ام بشنو بالا خال دایکین شهیدین روجاوای طوینن شهیدین وی ملتینا شهیدین کرد و کردستانینا شهیدین وی خاکینا رزو حرمت مجوارا و جدایکی و بو پیش روزکا ام هیبینا تحقیق که شفاف وریدانین دا اب پیلانین گوهات نکرن نه ابتنیجی ای بریجی ور نکرن دا ملت بگهن وی باوریه انو از منظمه که تنکرنا ملتین کرده